आकाशवाणी इम्फाल Ngangbam Nganthoi पाव पाजरी अहानबद मरुइबा पाव Mahiroi anigi mihat yaningdaba phongdoktuna raija sigi tongan tonganba mafam kayada khuthang sara henba yauna khongjang kya sangsilli Imphal West, Imphal East, Thawbal amasung Kaksing Jila singda hayang ayok pung 5 dagi nungthil pung 6 phawba curfew komthokani Mizoram da sarkar pariba Mizo National Front na raija duda ngasidagi Vidhan Sabha mikhalgi vote khomba hokre Sikkim da khanghaudana turel imai wangkhalaktuna isauk thokpadagi miyoi kya turel gi selna senthakibadagi thiba khangdana leiri amasung Pradhanmantri Narendra Modi na Madhya Pradesh amasung Rajasthan da hayang tongan basauka thorangi project kya sanggagani Mahiroi ani tamthina hatkibabu yaningdaba phongdoktuna mihat asida senabasing athuba matamda matik chaba sairak piyo amasung Mahiroi ani gi haksang imung manungda sinabiyo haiba dabida raija sigi tongan ba mafam kya dangasi khuthang sarai henbagi khongjang sangsili Kambongput Women's Development Association nongpok sanjenbam na sinduna ngasidagi khuthang sarai henbagi khongjang hokre Mahiroi ani gi mihata senabasing matik chaba sairak piyo Manipurda NRC khudakta sana halu haiba na singba dabi sing taksinduna ngasi United Pioneers Club Pisumthong Oinam Lekai na sinduna miyamgi wakat mifam ama pangthokhi Yairipok Khoirom Lekai Merai Pai Bilup na sinduna Lekai adugi community hall da su wakat mifam sathakhi Gujarat ta base tawba social worker Sanjay Tula na ngasi Manipur gi Rajyapal Anusia Wikega Imphal gi Raj Bhavan da unakre unabadu da Sri Sanjay na Raija sigi irang na maram oiduna tongan ba relief camp sing da sangjapam lawriba angang sing da counseling piba yauna mateng kya pangning bagi apamba phongdokhi unabadu da Rajyapal na hai relief camp ta leiriba miyoi singi senthok lehna bagi damak Raija sarkar na su tongan ba thorang kya paikhatli amaromda Indian Institute of Technology Senapati gi director Professor Krinan Bhaskar na luchingba mihut kangbu amana ngasi Rajyapal Anusia Wikeda Manipur gi irang sin awaba nang labasingi damak Governors Relief Fund lupa lakh amagi tengbang pikre Rajya gi Chief Secretary Dr. Binit Joshi amasung Supreme Court na hapkhiba hanagi Jammu Kashmir High Court ki Chief Justice Gita Mittal na lusingba miyoi ahum gi committee na ngasi Kangpokpi jila da satuna mafam adugi hauzik oiriba phibam gi matang da khanakre miyoi ahum gi committee adu da Bombay High Court ki hanagi Judge Salini Fansalkar Joshi amasung Delhi High Court ki hanagi Judge Asamenan yauri Raija sida thokliba irang asiga mari lenana tengbang piba khunda leita hanba amasung mahusagi phibam da hanjin hanaba paikhaliba thorang sing yengsinaba Supreme Court na mihut kangbu du semkhibani Chief Secretary yauba mihut kangbu aduna Kangpokpi DC office ki conference hall da jila adugi Deputy Commissioner yauna district level officer singa unaduna mifam pangthokhi tungda mihut kangbu aduna Kaithel Manbi High School amasung Samphai subdivision gi manungda leiba Diet Center Lekokta hangba relief camp ta leiba miyoi singa unakhi amasung potlam kya su yenthokhi makhoina Kaithel Manbi da sagatliba prefabricated yum singsu yengsinki Thawbal Ecopark ki akoiba da lo uriba lomi sing khusem gi sing isauna awaba mayok na hale haina singa leima Farmers Club Thawbal nongnang khonggi serol amada hairi serol sina makata na hai khusem gi sing isaw si Thawbal project gi Thawbal jila gi tongan ba lofam sing de sing piriba main canal da leptana sing tharakpana thokhan bani hiramasida Manipur sarkar gi mari lena ba bibhagna yengsinbina ba appeal tawrakli Manipur da Rashtrapati Sasan thamba yaroi amadi Mukhyamantri sinba yaroi haina Peace and Development Coordinating Committee khunrak pamna phongdokre Imphal gi Manipur Press Club tanga si pangthokpa pawgi mifam amada committee asigi President N Joy na hai irang asigi matangda NIA na kukilal holup ki lusingbani haiba miyoi ama phagat khiba amasung Mahiroi ani gi mihata senabani haiba miyoi sing CBI na phaba ngamkhiba si taramna oi Bisnupur jila gi Old DC Complex ta leiba relief camp yauna jila asigi tongan ba relief camp ne phunipan gi damak Special Legal Aid Services amadi camp hangdokre masi Manipur State Legal Services Authority amadi Bisnupur jila gi District Legal Aid Services Authority ani na khusam naduna hangbani kemadu da relief camp ta leiba miyoi sing na makhoi gi oiba wakat kya thanga ki amadi makhoi da ain gi oiba khudong saba sing pinabagi matang da khana nei na ki loinana relief camp khuding maki paralegal volunteer amadi inmate amamam khangatuna makha taba ain gi mateng gi damak sem sakre kemadu da potlam kya su yenthokhi Jiribam dagi Imphal phawgi helicopter service bhara
सरकारना अथुबा मतमदा हंथहनबियु हाइना जिरीबामदा लेरिबा तोंगान-तोंगानबा CSO अमदी महिरोइ लुपसिंगना सरकारगी पुंगनिंग सिंगसिलकली ऑल जिरीबाम यूनाइटेड क्लब एसोसिएशन की प्रेसिडेंट मुतुम माइपाक सनाना हाई हौजिक मणिपुरदा थोकलिबा इरांगसिना मरम ओइदुना नेशनल हाईवे सिंगदा चथोक चसिंगी खुदोंचादबा लेबा मरमना जिरीबामदगी इम्फाल तमना चटपा मतमदा हेलीकॉप्टर सर्विस तोंगदुना चनहरी मरमसिना सरकारना इम्फालदगी जिरीबाम फावबगी हेलीकॉप्टर सर्विस असी पैसेंजर मदा भरा लुपा 2,500 हंथनबियो हाइना अपील तौरी इम्फाल वेस्ट इम्फाल ईस्ट थौबाल अमसुंग कक्सिंग जिला सिंगदा हयंग अयुक पुंग 5 दगी नुंगथिल पुंग 3 फावबा कर्फ्यू कोमथोकनी बिष्णुपुर जिला दा हयंग अयुक पुंग 5 दगी नुंगथिल पुंग 5 फावबा कर्फ्यू कोमथोकनी ताबिरिबा पावसे आकाशवाणी इम्फाल दगिनी मिजोराम दा सरकार पारिबा मिजो नेशनल फ्रंट ना राइजादु दंगसिदगी विधानसभा मिखलगी बोर्ड कोंबा हौदोखरे आइजोलगी बनपा होल्ड पांगथोकपा थरम अमदा दोलसिना विधानसभा केंद्र निफुदा मखोइगी मिरेप ओइगदबसिंगी मिंगसु लाउथोखी लाकलिबा मिखल असिदा MNF की मिरेप ओइगदबसिंगी मनुंगदा मुख्यमंत्री जोरामथांगा उप मुख्यमंत्री तोनलोया याउना हौजिक पालिबा सरकार सिदा मंत्री ओइरिबा अमसुंग MLA कया याउरी थरमदुदा वांगांगबदा मुख्यमंत्री अमसुंग MNF की प्रेसिडेंट जोरामथांगा ना हाई हंदक पांगथोकदोरिबा राज्य विधानसभा मिखलदा दोलसिना अमुक हन शक्ति पाइगनी मांगना हाई मिखल असिदा महाकी दोलना यामद्रबदा सीट 30 दा माई पाकपा ngamgani मिजोराम विधानसभा की मिखल सही असिगी लोइसिलकपदा पांगथोकनी नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा NLFT ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ATTF अमसुंग मसिदगी तोखाई ताखिबसिंग अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की मखादा आइन यादव लुपसिंग ने हाइना केंद्र सरकार ने लाउथोखरे केंद्र की गृह मंत्रालय ने लुपसिंग असिबु सही 5 गी ओइना थिंगबा थमखरे मंत्रालय ने हाई NLFT अमसुंग ATTF न तौरिबा थबक थरमसिंग असि लेबा असिगी सोवरेंटी अमसुंग इंटीग्रिटी दा साउना येतपा पीबनी मरमदुना मखोइसिंग असि आइन यादव लुपनी लुपसिंग असिना मतम क्यादगी हिंसागी थबक थरमसिंग चथदुना लाकली अमसुंग मसागी लनाइगी खुदोंचाबा फंगनबा होनबदा मिसम यामदा की तुजुंगबा पोखली राज्य डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड सॉइल कंजर्वेशन की मखादा लेरिबा मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मोमाना सिंधुना हौजिक रिलीफ कैंप लेरिबा मियोइसिंगदा सेंथोक लेहनबगी पांदमदा लौ सिंगो मदि हैरा थाबगी मतंगदा नुमित 2 सुबना सथगदबा ट्रेनिंग प्रोग्राम अमा मसी इम्फाल वेस्ट की लंबोई खोंगनांगखोंगदा हांगलिबा रिलीफ कैंप ता हौखरे थौरमदुदा मोमागी प्रोजेक्ट डायरेक्टर के देवदत्त शर्मा हाई राज्य से थोकलिबा इरांगना मरम ओइदुना रिलीफ कैंप ता संगजफम लौदुना लेरिबा मियोइसिंगी सेंथोक लंबी लेहनबा अमसोंग मखोइगी फिबम फगरहनबगी दमक एजेंसी असिना तोंगान-तोंगानबा थौरांग क्या पाइखटली हॉर्टिकल्चर की ओइना ngasi पांगथोकलिबा ट्रेनिंग प्रोग्राम असिना अहानबनी मखाताना राज्य सिगी सिंगमसुंग तंपाकी तोंगान-तोंगानबा मफमसिंगदा हांगलिबा रिलीफ कैंप सिंगदा पांगथोकनी हाइना मांगना मखाताना फोंगदोखी मणिपुर सरकार की ट्राइबल अफेयर्स अमसुंग हिल्स विभागना एकेडमिक सेशन 2023 की प्री मैट्रिक अमसुंग पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की दमक राज्य सिगी शेड्यूल ट्राइब महिरोइसिंगदगी ऑनलाइन दा दरखास्त कौरी महिरोइसिंगना नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP 2.0 की वेबसाइट www.scholarships.gov.in दा था सिगी तरेतगी ऑनलाइन सबमिट तौबा यारगनी काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन की मखादा एकेडमिक सेशन 2023 की ओइना क्लास 11 अमसुंग 12 की मिंग चनबगी दमक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लौनबा एप्लीकेशन फॉर्म पिशनबगी मतम था सिगी 13 फावबो सांगदोकले काउंसिल की सेक्रेटरी ने थोपा चेरोलमगी मतुंगिना सर्टिफिकेट लौनबगी फीदी हानादगी अहोंगबा लेरोय हाइरी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी नोने सिंधुना नोने PHC दंगसी वर्ल्ड हार्ट डे की थौरम पांगथोखरे थौरम अदु यूज हार्ट नो हार्ट हाइबो वाखलोंदा पांगथोकपनी मणिपुर स्टेट जर्नलिस्ट अवार्ड 2022 की दमक तोंगान-तोंगानबा कैटेगरी सिंगदा फॉर्म पिसिलकपुगी मतम था सिगी तरफ फावो सांगदोकले राज्य की इन्फॉर्मेशन सुंग पब्लिक रिलेशन की डायरेक्टर न थोकपा सेरोलमगी मतुंगिना हौजिक राज्य सिगी ओइरिबा फिबम सिगी येंगदुना फॉर्म थाजिनबगी मतम सि सांगदोकपनी हाइरी तमेंगलोंग जिला दंगसी MLA जमहेंगलोंग पानमैना अहानबा RK रगाइसन मेमोरियल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 हौदोखरे जिला सिगी मल्टीपर्पज हॉल एपोलो दंगसी पांगथोखिबा हौदोपगी थरमदुदा तमेंगलोंग ADC की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कसामथाई फाइगांग गांगमै अमसोंग तमेंगलोंग सब डिविजनल ऑफिसर मुइदिनबुई दिंगसोंगता सरुक याखी तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन सिनबा टूर्नामेंट असिदा पुन्ना टीम 133 सरुक यारी आकाशवाणी इम्फालदगी पाउता बिरी
Sikimda khanghaudana turel imai wangkhalaktu nei chawthokpadagi Indian Army gi personnel kulhumdo yauna miyo kya turel gi selna chenthakibadagi thiba khangdana leiri. Raija sigi Mangan jila da leiba Lonakpat ki sarukta leiriba Glacier Lake amadagi ka hene sing thadorokpadagi Tista turel gi imai wangkhalakhibani. Isa osida Pangyong jila da mathau tawba Indian Army kunmanga iselna chenthakhi. Ngasi yo angan mada thokiba isa osina Mangan Gangtok amadi Namsi jila singda ka hena sohanki turel gi mathakta saba thong manang nakpada leiba yum amadi gari sing isa osida chenthakre. Masiga loinana sathok sasinda apanba oire. State Disaster Management Authority amadi mari leinaba bibhag ki miyoi singna mi kanbagi thabak kana sathari. Ngasi nungthil phawbada Bartang da miyoi ama kanba ngamkhre. Aduga Sangkang langda mathau tawba grip ki labor ani suthiba khangdana leiri. Grip ki tongda leiba Cursor plan ama amadi police barrack ama steel da tawthakre aduga mafam adudagi miyoi mari suthiba khangdana leiri. Amaromda West Bengal Sarkarna Raija sigi jila tareta ising chawthorokpa yabagi oithokpa leibadagi miyamna section leinaba khanghankhre. Mangjongna na thabak paikhatpa oina Raija sigi Kalimpong, Darjeeling amasung Jalpaiguri jila gi miyoising hena safagadaba mafamsingda hongdokre. Raija sigi senior minister amasung senior officer sing awang thangba Bengal gi saruksingda sangsinduna mi kanba amasung relief operation sing yengsilli. Ngarang numidangdagi leptana nong churakliba asina maram oiduna awaba mayoknariba sida misi mina yaurabra haibana singba yengsinbagi thabak tawri. Lambi thongsing amasung traffic ta su awaba kaya mayoknari. Bihar da su khanong suplomdagi horokpa kumgi nong lakpaga loinana Raija sigi mafam ayambada akanba nong churi. Kaimur, Gaya, Aurangabad, Rohtas, East Samparan, West Samparan amadi masiga lonaba jila singda akanba nong churi. Med Department na Raija sigi mafam ayambada lakadoriba pung nifumari yellow warning lauthokre. Akhag araw galoina akanba nong churaba yai haina Department asina phongdokli. Pradhan Mantri Narendra Modi na Madhya Pradesh amasung Rajasthan da lupa koti 13,000 chatruk sang na paikhat kadaba tongan ba chawkhat tharangi project